Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Xoşku birayın birumet, salavu, rahmetu, bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanan ehli imanê be. Ez dixwazim îro ji wara bi çend deqa behsa mijara meha Şabanê rojî û tiştê ku li ser meha Şabanê tê gotinê ez bikim. Di nava Müslümanan da cem mele, piranî mele gelekî li ser vê 15 Şabanê meha Recebê se meha gelek tiştê gotinê me gelek cara video çêkirî me gelek cara me red kiriye. Emîro dîsa di bin ronaya Qur'anê da ji were du hedîsa dixwînim û di bin ronaya Qur'anê da ku ev her du hedîsê hane ne hedîsê Pêxember aleyhî salatu vesselam li ser navê Pêxember hatî çêkirinê. Ew kesê ku gava divê hedîsa Pêxember divê carekî pêşîr Qur'anê me zege. Mixabin dînê ku ji millet re tê gotinî dînekî ji Qur'anê dûr e. Nabera wê Qur'anê da tu têkilîkî tunê dînekî ser navê Pêxember bi hedîsê zeîf hatî çêkirinê ku tu Pêxember jî negotî her wekî alternatîfê Qur'anê bi dînekî din hatî çêkirin. Qur'an tişkî divê ew tişteke din dibêjin. Tê gotin ku di 15 Şabanê da Pêxember gotî tê gotinê Pêxember aleyhissalatu vesselam gotî di 15 Şabanê da Xwedê Teala dad dikeve asmanê dunyayê. Asmanê ew asmanê ku em dibînin dad dikeve ser wê asmanê û ji xelkê re divê ji ka ji min istifarê bixwaze ez we bixefirim, rizq bixwaze ez rizqê we bidim. Em bi vê kesê ku belav nexweş û êşê we hebe dua bike ez we şifa bikim û dewam dikin. Em vê hedîsê du hedîsa ji were bixwînin paşê derheqê wan da ku evana ne hedîsê Pêxember ayeta ji were bixwînin. Hedîsa yekem ev e. An Aliyyin bin Ebî Talib Hazreti Ali Kurê Ebî Talib hatî riwayet kirinê qala Ali radıyallahu anhu gotiye qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Pêxember aleyhissalatu vesselam gotiye İza kanet leyletun nisfin mine Şabanê dema dibe nîvê meha Şabanê 15 meha Şabanê em bê şeva roj çarda êvarê dibin êvara 15 feqûmû leyleha hûn wê şevê ravilmêj bikin ji xwe re ibadet bikin wê şevê ve sumu nehareha ra 15 Şabanê jî rojî bigirin. Çira? Fe innallâhe bêguman Xwedê Teala yenzilu fîha li gurûbî şemsin ila semâî dunya. Wê rojê gava tav çû ava da dikeve asmanê pêya dibe asmanê rû dunyayê. Fe yeqûlu Xwedê Teala dibêje ela min musteğfirin li feexfîre lehu. Erê kesekî teleba xefirandanê tune biku ku ez gunî bixefirim ez wê efû bikim. Kesekî tune pê Rebbî tu me bixefirin ez wê xefûr bikim ez wê bixefirim ez gunî wê efû bikim. Ela musterziqun kesekî ku rizq ji min bixwase tune ye feerzuqehu ez rizqê wî bidim. Ela mubtela fe'uafiyehu kesekî ku mubtelayê îş û jan û musîbeta biye derd û îş û janê wî heye kesekî tune ji min duayê istiğfar duayê şifayê bixwaze ez şifa bikim derd û bela ser rakim. Ela keza ve keza û pir em bê kesê ku bixwaze çiwa derdê hep derdê bixwaze heta yetlu'al fecru hatta yetlu'al fecru hatta wê şevê hatta sibê Xwedê Teala asmanê çarat sekine li asman rû dunyayê sekine û li benda mexlûqê wî êjê istiğfarê bixwaze êjê riz bixwaze êjê şifayê bixwaze çi derdê wan hebe bixwaze Xwedê qebûl dik. Eva hedîs e tê gotinê hedîs e. Baş e ned eqîda me da Xwedê Teala li her derê hazir û nazir û cî û mekanê Xwedê tune. Ew cî ku Xwedê lê ye bê ku dakev asmanê rû dunyayê Xwedê nikare me bibîze navîne. Yani gava Xwedê Teala tê asmanê rû dunyayê teze erdê divîne. Yani jî em bê Xwedê Teala dûr e gava daket asmanê rû dunyayê nêzî mexlûqa dive. Ne eqîda me da Xwedê Teala her derê hazir û nazir cî û mekanê Xwedê Teala tune ye.
çava insan em bivi eveki ciyeki mekaneki em bivejin layıkı Xwedê Teala dibin Xwedê Teala dad kev asmanê ru dünyayê. Qe aqil tune, qe mentiq tune. Ku Xwedê Teala her wextê dikar gulê te bixafirîne. Gere wê şevê bixafirîne. Ava hadîsekê em nawer aya bas ayetê onj bikim. Hadîsa duda tê got ava tê got mana ne hadîsin. Ejor bana ne hadîsin. Li ser navê Peyxember aleyhi salatu vesselam hineka çê kiriye. Divê Peyxember aleyhissalatu vesselam gotî ew jî Ebu Hureyre Xwedê jî razî yani kirîsûyê Ebu Hureyre gotiye tu'redul a'malu yevmel ithnaini vel xemîs. Peyxember aleyhissalatu vesselam gotiye roja duşemê û pêşem emelê me re ji Xwedê tê pêşkêş kirin. Roja duşemê meleket emelê Feyzullah Ehmed Muhammed Ali dosya pêşkêşê Xwedê dike Rebbî ava abdê te tişta kiriye. Her wisa ra pêşemê Peyxember gotiye fe uhibbu ez hez dikim en yu'rede amelî ve ene saim. Peyxember gotiye dixwazim gava emelê min ji Xwedê tê pêşkêş kirin rojî bim. Lewra Peyxember her pêşem û duşema rojî girtiye. Sümme haşa her wekî Xwedê Teala ro duşemê hat tatilê ji utlê derke cumartesî pazar şem û yekşem tatilî bû. Ro duşemê dewamê dest pê kir terin bereket dosya pêşkêşê Xwedê Teala dike hava dosya falan kesî va dosya falan kesî falan kesî falan gunekirî falan kesî falan xêr kirî emelê me pêşkêşê Xwedê dike. Her wekî ro pêşemê ji pêşkêşê Xwedê Teala dike dosyamê cuma û şem û yekşemê ji Xwedê Teala te tatilî. Yani qenaatek gör me reva çê dibe. Lewra insanê kêm aqil Xwedê ji bandî şah û paşayê dünyayê. Evana tê gotinê hadîsê Peyxember. Ez ji we re dibêjim. Evana ne hadîsê Peyxember. Hinekî mîna wan melaw xocêk û sivê hetanê varê mîna benişt van hadîsa deva dane ji xêrî vê tiştekî nizane cahil û cuhelayê Qur'anê van hadîsana vê Peyxember gotî hinekî mîna wan ser nav Peyxember çê kirî. Cahil û cuhelayê mîna wan got tarîxê de ku nava wan alim biye di kîjan kitêb ve bira bibe ev li ser navê Peyxember aleyhi salatu vesselam hatî çêkirinê. Gelî melek hûn van ewa dixwînin. Hûn xwe Qur'anê naxwînin. Gelî melek hûn derke ser menberê dengê xwe bilind dike. Yani gava dengê xwe bilind kir ve got Peyxember aleyhi salatu vesselam waku te qêriya manawî rast e. Tu cahilê Qur'anê tu ser menbera Peyxember iftira dike. Qet aqlê te tune ku tu hadîsa arîzê Qur'anê bike. Xwedê Teala divê innallaha alîmun xebîr. Sûrê Hucurat ayeta 13 Xwedê Teala alimê bi fe'l û ef'alê we ye. Alimê bi hal û hereketê we ye. Xebîrê bi kar û kirinê we ye. Xebîr agadar e. Bê ku yek jê ra bivêje. İnnallaha xebîrun bima ta'melûn. Xwedê Teala tiştê ku hûn di qelbê xwe de mejî xwe de tesewwur dike hûn dibîne. Dizane. Wallahu bima ta'melûne besîr. Xwedê Teala tiştê ku hûn dike dibîne. Paşê Xwedê Teala ji hema karê min kirê min xeberdar zanayê dibîne û dizane. Çawa her roz duşem û pêşema em bivêjin ji Xwedê re emelê me tê pêşkêş kirin? Eva divê pêşkêşkirina heftaneyê. Yek jî pêşkêşkirina salanê heye dê 15 Şabanê de meleket emelê me re ê sala we pêşkêşê Xwedê Teala dik. Xewerin verin ser Qur'anê. Xwedê Teala ev hadîsê hanêna ew kesê ku van hadîsana van metnê erebî divê ê pêxemberin ew kesa cahil û cuhelayê Qur'anê. Ez ê ji we re Qur'anê bidim îsbatkirin ku evana ne hadîsê Pêxember. Evana sedî sed ziddê Qur'anê. Hûn ê bê şazê, hûn ê bivê em bivêjin remzî, em bivê nizanim, em bivê çi ew tişeka dinê nayê. Bala xwe bidê. Xwedê Teala di Sûreyê Nur ayeta 30 dibêje. Qul ya Muhammed lilmu'minîne navê bivêjî lilmuslimîne ji mümina re bivêje. Yaghuddu min ebsarihim bira çavê xwe bigire ji heram. Yani navê yaghuddu ebsarihim.
يغضوا من أبصارهم يعني هنك دي تاني خود در حقي حرام دا جاوي خوش حرام بقرا لحرام ميزانك للزنكارية نجر للجنا ميزانك سوي حتى نيفاري للدورة خلق نجر ويحفظوا فروجهم برا عورتي خوا جي خوي نام محرم برا محافظة بك بباريز يعني عورتي خوا نجي زنكارية نبا ذلك جعف قرتنا جي حرام وان ببارسنا عورتي مرا أزكى لهم جوارا هب طاهر وباقشتر وتمستر وان زكي ديلا وان باقش ديلا شرا إن الله خبير بما يصنعون إن الله خبير بيكم من خويتالا خبردار آگاه دار بما يصنعون تشتاكو أو صنعتك أو تشيدكن تشتاكو دمجي خدا فكرة خدا تشيدكن يا صنعت تشيدكن يا كوبكا خدا تعالى بفكرة بعالي ودزانا تشتاكو هون السري خدا تشيك دلي خدا تشيك هشي ودا دلبه خدا تعالى بيد زانا لورا خدا دبي جابي خدا بقر وعورد خدا باريس أفايك آياتا دودا منافق نشو جهاده وهذا جاء بيخبر عليه الصلاة والسلام صون خوارن قال تعالى دبيجة جدرق وندبي وأقسموا بالله جهد إيمانهم سورة نور آيات بينجوسيا دبي وانا بصون دكا أن بيبي عصاي بصون دكا تمام صون خوارن جي بيخبر قوت منافقة لئن أمرتهم أية أمري وان بكرة جبو جهاد كده كده جهاد لا يخرجن ودركتنا نشون جهاد اما باشي هذا جن پیغمبر علیه الصلاه والسلام کو ایت تجمر بگو تا سون خوار گو ابي بشان جهاد قل يا محمد خداج محمد پیغمبر دو لا تقسموا جوار به سون نخون طاعه معروفه طاعه وكار وكري وكفش امزانه درواتك دلو دبتش كنابج ان الله بيغمن قيتلا خبير بما تعملون خدا تعالى خبيره آگاه داره به تشتی کو ودکن دوردا خدا تعالى تم تشتی کو د قلب مرا مجوی مرا دا تشتا کو مرا نکری درباز ده خدا تعالى پیشی ناو خو صفت خو کرنا دی گوت ان الله خبير بما تعمل باشه هر وسا خدا تعالى یجبو خاطر دوی عمل مرا خدا را دشم پیشم ته پیشکش کرن هر وکی خدا نزانه به دوسا پیشکشی خدا دکه گاوا خواهیتا را دزانه چما دوستا پیشکشی خواهده دکه نابی نهاو هنکی بی ناوی خواهده نزانه با گمبادم که گوا خواهده دزانه چما دوستا پیشکشی خواهده دکه خواهده تعالی سوره بقره آیت دسو هفته یکی دویجه این تبدو الصدقات این تبدو الصدقات فنعمه هي دوی ایر هون صدقه خواه اشکرا بدن تشکر قنجو باش صدقه خواه اشکرا بدن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ما هم باشرا بفقير الفقراء جورا الشيطرة ويكفر عنكم من سيئاتكم أو صدقه وقنه وجيدفة قنه وصدقه قنه وجيدفة خطأ قنه وجيدفة والله بما تعملون خبير أفا كارمية خدا تعالى تشتكو هندك خبير آقادار تشتكو قلب مرا در باز خدا آقادار دوینه و تشتكو مرف دك خدا تعالى بي آقادار چوا دوشم و پیشم و 15 شعبان دوستیم پیشکشی خدا دک سم حج خودش بی آقادارن چه ایجاب دک گوا خدا تعالى خبير زانای دوینه و دزانه چه احتاجی خدا تعالى پی هی کو امراض شابك ام بویژن ام دوستا پیشکشی خدا تعالى بکن خدا تعالى دبيجه د سوره تغابن آيات 87 دبيجه زعم الذين كفروا كسي كفروا زنكرن ان لن يبعثوا جو اوانا روجا قيامته جارك مرن جارك دن ناي شاندن نار قيامته برحشي حسب خناطر قول بي يا رسول الله بلا ناخي نوصي والربي ازبر ربي خاصون دخم لا تبعثن هنا ور شاندن هنا جارك دن صاغ به هر حضور خدا تعالى ثم لتنبئون بما تعملون بما عملتم بشتي كهون شو دري ويجورا آگاه دار بك بتشتي كوكريا ثم
لتنبؤن بما عملتم تشتك وعمل كري وكري وجوارا بيقوتني ذلك على الله يسير اول جنب خالد تعالى قال لك هسانا فآمنوا إيمان بنور بالله ورسولي برسوله والنور الذي أنزلنا هر بس أو نوركم ما داخل في القرآن بوجي باني بنور والله بما تعملون خبير خالد تعالى بفعل وعمله وخبرداره بكار وكرنه وخبرداره همه مسلمانه همه کافره هر کسی خبردار خدا تعالی تشتی قلبی مداج ذهن دزان خبردار بیکو جراور گوتن و ایکو امن اشکرا دکن کو ملائکت دنویسین بیکوش خدا راور پیشکش کن خدا را ویج دزانه سوره تغابن آیت 2 هو الذي خلقكم اویکو هو خلقاندن چی کرد خدا تعالی اوه فمنكم كافر هنك جوا قرآن الدين وإيمان قبول ناق إسلام قبول ناق دو كافر ردك ومنكم مؤمن هنك جواجي قرأت بيتين إيمان التنتين دعا خده بيخمبر دشت والله بما تعملون بصير قد تعالى تشتاكو هندك الدبينة آيات قدن سورة حديد آدى شارة وهو معكم قد تعالى بوراي أينما كنت هو المال به هو النال نبينا ضبه هو الكار به هو الدزيه به هو الزناكاريه به هو القاتله به هو العاصمانه به هو بن عرده ده به هو بن كفر ده به هو حفصه ده به هو قلشته كي بن عرده ده به هو بن زنار آسه ده به هو برج هري آسه ده به خدا تعالى بوراي خدا تعالى باويه اجامنا خدا دار که آسمان رو دنیای بوجه عبد مكال كجم دعادك هو معكم بوراي اينما كنتم فقيره بلنگاس او گود وی خالد داد که روی آسمان دنیا وی کی طلبه استغفار که کی رزق دخوازه هو معكم او خدا بواره اينما كنتم هو كذ برابر خدا تعالى الميل با ميه حاضر و ناظر جشات امر مج قلب من ذکر ميه والله بما تعملون بصير سوره حديث اشاره خدا تشتاق هندك دفينا باش چوا خدا تعالى محمد عليه الصلاه والسلام دبيجه او خدا ول هم كبل باوي چا خدا جو كشان داد كاب اسمان رو دنياي ودوي قالو ودري استخاره مستقر دو لوري ام بي حكم رانيا خو بجيد كل اسمان رو دنياي حتى سبيل انتظار امد كم جي استخبار بك انسان اقوى جهل دو انسان اقوى نظام دو انسان اقوى قران غريب دو خدا هو وهو معكم اينما كنتم هو الكتب برابر وراي قالي نزان وجاهله در کسان مبری غیر و هر کی و موتور رو بخوا خشاش کسری خوا بکری اون سی حفظ جگنامه مگنامه امام گوگل جور داورداتین تی اون توج قرآن بی آگا اف هر دو حدیثی کو دی گوتنی پیغمبر داد که آسمان رو دنیای آیت حدیث آیت سوره حدیث آیت چرا ردک خدای تعالی البامی کد هر جمعی دانا که آسمان چرا آسمان رو دنیای هاتم بمرای جمناقت خدای تعالی علمي وزاننا وحكمته بمرأي وهربسا خدای تعالی جکارو کریم آگاداره ایجامناک ملکه دوستا پیشکشی بک اف حدیثی کو تی گوتن حدیث متن عربی هنه که سنا پیغمبر شکلی ضد قرآنی عیب شرمل پیغمبر سر منبر پیغمبر افترا نکن لسر منبر پیغمبر افترا نکن بنابی اسلامی ام تم دبن رونایا قرآن دا جوارا وان تشتا دویجه هیوی دارم بدلی وابا هیوی دارم هون لقرآن بزورم تم ام جوارا بالا وکشی سر قرآن دین خوش قرآن هیم ببا تشتا کوا نزانو بو عالمی کو طلب قرآن بپرس حتی جارکتن بیم دخیر خوش دا السلام علیکم ورحمت الله